srpski narod, da kažemo narod koji je mnogo postradao, naročito u 20. vijeku, koji je brojčano mnogo manji nego što bi to negdje moglo da se projektuje da nije bilo tih velikih stradanja, ali u svakom slučaju može da bude ponosan. Najvažnije je da se od ideje nije odustalo. U tom smislu treba da budemo ponosni kao narod što smo sačuvali ideju kroz teška vremena. Hram je značajan i po svojim dimenzijama. To je jedan od najvećih živih pravoslavnih hramova u pravoslavlju. Naravno, nije bila ideja da se pravi najveći hram, ali organizacija prostora je doprinijela tome da imamo hram koji može da smesti najveći broj vernika, oko 10.000 može istovremeno, što je možda veće i od hrama Hrista Spasitelja u Moskvi i od nekih drugih hramova.